Kakerwo na Rusivan siyang pliang. Kajingjob dan burom jang ka VPP haka MP election arjar pusau na kasilong parliament seat. Kadai kajing penpeskor na mata kito giboong baka VPP kan kutang haka na para. Menta kidi ben page sa haluk sabha session banyo i basawa jam ka surupra sa Delhi. Kito giboong baka VPP kanam poy siya ay ken i bau pra menta haluk sabha uyang ramba amarway. Kito giboong bau pra only ayu marway ay ken tip bapor kren u Dr. Ricky snapjar kiwi ki MP ha parliament borok away. Kito giboong baka VPP kamla aban syong marway klem da sya liang. Kim suntu bau pra udon laki norim ki babiang. Kito giboong bau mla ban wan rai kejingkela tang na kejingkeren Dr. Ricky. Toi liam yaki bau MP ka VPP u klem syong klik ti Henry ulapan her wood sakishiti. Wat lau paj baba bun ulasnya teli haka VPP Henry don pat ki bapen atatin da kirkom keren bertong. Kito giboong banam don basngap yo MP VPP kila dai ban persenge kajing daj lenter taj ban pen kuno kamen sim bisni.